wrestling hi chu ke en sa ma se a real fight zok MMA lam ero ke en le chuang si rowa tila ke en ve thun tho mai ke en thun ho chu heng ho hi nia I en ve du takin en ho wang o MMA fighter ji ga hian mi chi khang khang an oma chung singa chuan mi te ti thin ram dan tur thiam em te in sual cholo po hian lo thiam zela reckless. That's when she is in her element. She has to do that in order to beat the karate hottie this weekend. Now look at these two young ladies having fun up there dancing. I would not want to go up on the stage and dance against my opponent. mi zein ang lo tak tak ten oma mi bum thiam tak tak te po in ko ngai tak tak te po an oma tun lai te ngo lang devin selfie bwe pui hlom top po alom ve thowa buwak thak dang lam thiam tak tak te job le chila thel ngai to chuak zung zung thei te po an oma Als we elkaar aankijken, zou hartstikke leuk zijn, want dan kunnen we door. Ja? Oké, kijk elkaar aan. Nu pas kan ik je in de ogen aankijken. ngal tak tak spin pop chakom tak tak te fiam thu rang mai te dang dai ni du khum khim te de mangai na lam lana MM mai te po an oma chuti lain thalaka alang moi tur ngot buai pui le ngai tu te po anom ve tho bok Safe bet someone's getting knocked out. I don't expect though. Somebody's gonna be looking at some bubbles. Can we get you to bet you'll eat your shoe, Bri, if this No, goes I'm the not distance? eating. I'm not eating any. mi pa le mi pa info mai khelo te pon oma Let's get the pictures. Let's get the pictures. me che le me che info mai khelo te po anom bok khang ho kha MMA lama ke en thun chin zong chu nia nidanga adang pokan lo ti da zel tu ka ngai la amunom kan ti da na zirin o